man. Pilyon kuno ka maligo nga baho, panington nga humot. Panington nga humot. Ay, Mas prefer ako ano. Ano panington basta humot nga po. pagkumot ka. Panington nga humot. May man, panington humot kay. Para comfortable gyapon ka. Panington nga humot. Mas mayo ang. Panington nga humot. Ano man. Bala, di ka maligo basta humot ra gyapon ka. Pwede paningot man. Maligo nga baho. Kay. Kay para igaligo nimo, wag tang nang baho, mahumot na ka. Humot na. Maligo Humot gani tayo baho na ra gyapon ka daw. Okay, manabon man niya. Kuan, yan po. Maligo gani nga baho. Panington nga humot. Kay. Wala lang, parang na lang. Nindot man ang kuan, balag isingot basta humot, di ba? Panington nga humot. Ay, susunod yun. Something nga naman sakit na Para kung bisag panington nga humot ra gyapon. Panington na baho. Oh, balik mo naman. Arin lang ko maligo. Nga naman, bahalag baho ka. Balag baho. Nga naman kay? Kay nakaligo naman. Panington lang nga humot ay kumpara sa maligo baho. Useless sa kay baho kayo. Bate na kayo. Saman!